di bata amanami mualni hamunduan artungohani dison di bagasan dokirahat ima disyala nam jinon ama hapoloman namin dan karbain so madate pikiran dan karbain so hasil sinajujud dan karbain so menarika roha disyalani oleh Tuhan kami pasatu diri tuamu karnumuri keluarga na ditinggalkan asa apuli na sida sesuai pikiran ng rohana karnumuri di keluarga ina na ditinggalkan asa unang ganggo hapursyon na alitong marhapurusan tuho debata pargugo na suatu dosan songsonin yang niya kung nasida oleh Tuhan jog mga puso narikot na bilinasida permudu-mudu di naturasna alam ido oleh Tuhan homa namang bugoy ibang iluhan oleh Tuhan sesama sabut dosa niya manamyo jangkong may bana diapamu sayang na sa rupi keluarga itong makilalahan halang mo dan na kasusudan na hamatian alay partitiar day auto harang samit Tuhan dinamar manusia pihani sa pagason tangan-tangan mahani sa luhut na nang jangkau yaw ni keluarga ben pamatakam na maramati ang giat mo mardalan do pinggan sa luhut na o partulong mayroham puji-pujian may diwarmo o to Allah siraha dihani marhite Kristus Tuhan namin amin. Di keluarga, semua acara nabuh bersama kami, boleh ada